kuogopa, kwa sababu hiyo ni nini inapita juu ya mabati? Unasikia ni kama kuna ng'ombe inapitia juu, ama binadamu anapita juu ya mabati. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu sisi si waombezi. Hivyo tu, sisi si waombezi. Hata hiyo ndio ya kwanza, sisi si waombezi. Tukiwa waombezi hautasikia hayo na hautaona kitu. Wakati mwingine unapotembea, unaweza kuwa unatembea, na wakati unapotembea ukuwe wewe si muombezi, useme ya kwamba Mungu nitangulie kwa sababu wewe ni muombezi. Siku moja nikiwa wakati wa corona, nakumbuka vizuri, tulikuwa hatuwezi, kulikuwa kuna kazi, huwezi enda, hakuna kutembea, hakuna kuenda wapi. Ikifika saa moja ni hivyo, ni kwa nyumba. Na mimi nikasema, kwa sababu nilikuwa napenda sana kuomba, nikasema nitaenda kwa kanisa nikaomba. Na kuna jambo nakwambia, ukiwa na Biblia kama hii ni silaha. Hii ni silaha ya kutosha. Siku hiyo nilipokuwa kwa njia, nikaangalia hivi, nikapata wale ni maaskari. Nikajua ya kwamba basi, kwa sababu kulikuwa kuna kusikwa na kupelekwa ndani, na ukipelekwa ndani ulikuwa unapelekwa ile isolation rooms. Na nikasema, kwa sababu Mungu unajua sababu yangu ya kwenda ni kwenda kuenda mbele zako, jidhihirisha wewe ni Mungu. Nikaambia Mungu hivyo, na nikakuja na ujasiri mwingi sana, nikapatana na wao. Wakaniambia, mzee mama, unaenda wapi saa hii? Nikawaambia naenda kanisani kuomba. Mwenzake hapo alipo wakati akamwambia, wewe huyu anaenda kuomba, achana naye. Ni kwa nini? Niwaulize, ni kwa nini huyo hapo hawakutaka kunianda ama wanipeleke polisi? Kwa sababu nilikuwa ninatembea ile masaa walikuwa wameweka kazi. Ni kwa sababu mimi nilikuwa muombezi, na nilipoenda nikamshukuru Mungu na nikamwambia Mungu ni asante kwa sababu umenilinda. Vile vile wakati utakapokuwa ukitoka mahali, ni ombi langu, chochote utakapokuwa unafanya, tanguliza Mungu kwanza. Ita Mungu kwanza, atakutangulia na hakuna vile utaona mabaya. Wewe unaenda mahali, tanguliza Mungu. Wewe unafanya jambo fulani, tanguliza Mungu. Wewe unafanya tanguliza Mungu, na Mungu atakuwa wa kwanza kukuhifadhi. Hakuna madhara utakayoyaona, kwa sababu Mungu hupenda kunyenyekea mbele zake na kutenda kazi yake. Kwa wewe una exercise upendo kwa wale wengine. Unatakuwa wewe ni muombezi, lakini hauna upendo, unafanya kazi bure. Maandiko yanasema ya kwamba bila upendo tunafanya kazi bure. Hata tuko na nguvu za kutoa mapepo, hata tuko na nguvu za kuhamisha mlima kwenda mahali nyingine, lakini sisi hatuna upendo, tunafanya kazi bure. So ni ile jambo ya kwanza na jambo ya muhimu, tunafaa kuwa na upendo, tunapendana kama mandugu, kwa sababu tukipendana Mungu wa karibu nasi sana. Lakini tusipopendana atakaa mbali na sisi, atakuwa anafanya kutuangalia, na tena akiangalia hivi hatatuangalia, hatageuka kutuangalia, kwa sababu hatuna upendo na hatufanyi ile kazi anataka. So wakati na kama huu, ni ombi langu katika haya mambo unaona tumeandika hapo maine, tujiulize, jiite kama mkutano tu, ujiulize katika hayo makiwa maine, kuna moja ambaye sifanani. Ukijipata kuna moja ufanani, jaribu uifanye na Mungu atakuwa akubariki. Ukipata tu kuna kamoja aufani, jaribu ufanye na Mungu atakuwa akubariki. Nikipenda nifike hapo na nikaribishe aendelee na program yetu. Karibu sana.